Денес га дознав дека можам дозволата да се продолжам овде. Роден сум во Вратница, сум живеел во Вратница 43 години и сега сум во Америка 30 години. Лични карти за возачки дозволи се од Тетово, да. Ама сега е олеснување, например, не морам да одам таму 20 километри од Вратница до Тетово. Сега ќе си дојдем овде, ќе си завршим работа, ќе си пазарам нешто во Киферон и дома. Кај Матова. Далеко е, ама сега овде е поблиско. Тогаш сме ишли со комби, дали има комби или нема, да се враќаш назад, треба да чекаш. Од тука не знам колку има, 38 километри, скоро повише има. До 40 километри така. До Матова. Далеко и многу гужва има. А сега овде супер е. Гужва нема, доаѓаш, се сликаш и готово. И го чекаш лична карта или пасош. А сега е близко, тука имаш некоја работа, например, пазар, се враќаш овде и ако е готово, ќе го земаш. Pija ime deri tek MTV-ja ka diku 5 minuta, kurse deri këtu në Saraj, në matkë të Sarajit, ka afërsisht 20 minuta. Po për shkak të numrit të shumë të njerëzve atje dhe pritjes së madhe, na është lehtësuar çështja e ardhjes deri këtu për shpejtimin e dokumentave. Kur ne i bënim dokumentat në MTV, në qendër të Shkupit, për shkak të njerëzve të shumt, ne u detyronim të prisim disa ditë ose disa javë, pse jo, kurse tani ky vend apo këto filiale apo këto hapje të reja, sigurisht që neve na ndihmuan shumë për shpejtimin e punëve. Ми длго време не сме овде. Јас сум родена у Тетово и документите у Тетово морам да ги ваѓам, што ми треба за лична карта, за пасош. Сега годинава, пошто живиме во Вратница, ќе ваѓавме документи, ни кажаа дека од сега натаму треба да дојдеме овде и многу е подобро, нема гужва и сме повеќе задоволни него ли порано. Sot erdha për djalin, për t'ja bo pasaportën e re, këtu në fshat. Vitet tjera kemi shkuar në Tetov, kemi prit rast të gjata, edhe tani jemi të kënaqur këtu në fshat, i bëjmë shumë shpejt. Kjo është super.